namukena kambe ka Master Xitsonga analyst. Channel. Yeah, of course namhlanje khani mi teka ni mi yisa le eKara Lounge. Le of course a ku ri na Mayengani the president. Mina no hlamala guys nhlanganiso hi a clip ya a lady crying. Ni ku ku nhloko yini manjeni kwala. So a hi vekele the clip of course. Utoyi mali 60 million le mwana munu. Ai atula one by one le 60 million. Hey, I ya boy Ni vita ni swona ku a xi va fikeleri Mayengani, a xi va fikeleri Mayengani. So swa humelela swa so, to be honest, ha swona na le ka tin'wana ti-artist swa humelela. So obviously loko ku ri hi vulavula generally hi nga vula ku nhwanyana a lo tsaka ngopfu hikuva no ri laka ku i sungule loko a yi vona president a lo tsaka ku hindza mpimo. Maybe a nga swi hleketelangi ku yi nga zi siku rin'wana yi tshinela kusuhani na yena va fika va ba. Can you say maybe some sort of a selfie ku video la a yi teka a ti langutisini a nga swi hleketelangi yi nga zi yi tshinela kusuhani na yena. She was shocked. So a swi ri kahle swinene. Hi to vula ku swi kahle ta ku yini hi leswo. Na hi ndhawu yi ri proper kwalani loko before of course event yi sungula moko wa ku ri kahle ku na jumping castles. So during the day vana va ya va cinacina leni va tlulatlula swi va swi ri kahle. And then later ku va ku ri event ya ti-adults of course hi leswo. Kuyini kucinisane loko hayi mani wena vazi vani vo tsanana ka mphaga lona hi navako is the black one i double B black and blazer xi fikini mbangi xi va bela mara benda kheti grete kheda ku cina mani veri xi tayela ni xi cinca ni gigena mani vona ku van'wa mani vona ku Woma ihimane, kaita gadi, kona njanja, nita kaka busebe,